She born geologist ni kɛnɛ researcher a lade bakmon Afrika kɛrɔ rebero ni Ciaŋ a lenta e ta kɔngach. Ramkel ka gwar mishwale Atalay Ayele meteka Addis Ababa University. Chajala reporteri eno Guirä Lo la Caam Afrika rebero a long ni Ciaŋ kepet. Chajala da no reiruna san lo la sharoda ribke millimeter baro melenspek e thar la millimeter raw a waka ŋuan. Atalay shawe ename sherad metene jen moon bang dungneo a jen bakmon Afrika kero tuɔɔk. Chajamat sene bak Afrika kero kereo batuɔɔk ko rune 10 million ka bebdid medong chak. Tanyti netin tekɛ lead university kɛnɛ Naatha tin chirom mat gore kuenä nɔmɔ shikana lad eno a Ciaŋ ne min guɛckɛ en bak Afrika kero I tuɔɔkɛ a määth ke kuen ran jen derɛ tekɛ metuɔɔk kɛnɛ tin Ciaŋ en guasen tuɔɔk dorseno. Shikana lad boy ken kuumɛni wini tin tuɔɔk bak monomosin de ken tiit kan ka de ken let ke kuide. Lol Caam Afrika chitin ŋuan tuɔɔk sin ka guas a cetkɛ cetkɛ la piɛny barmu pai tuɔɔk men la ba Turkana kɛnɛ Taŋganyi ka amene mar volcano ka baburdong Nuer Global Network.